Ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipaayray aw ken mangibati iti paganinawan. Naimbag manan nga oras yu amin papagayam. Agyaman kami iti agtultuloy apan ang tartarabayo iti channel tayo. Ket ita, sabali manan apakasaritaan tintay ikan biag. Daytoy ket naggapo iti pagayam a nagpailinged itinagan as Shane. May papanday toy iti asawa na, ako na entayon analabas ti kinamanagbabain na. Managbabain nga tangagpayso. Taapay nga ultimo ni bakit na, ket ibain na. Alangarod, intay warwaren dagiti paspasamak iti pakasaritaan ni Shane, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. May dasar konti ka ng tayo, Shane, bakit? Agyaman ako unay lakay. Pasensyakan. Diyak na sango tinagluto. Naglaba ka nagdalusak ngamin dito balay. Okay lang. Maawatak. Aguray ka. Nangalaam iti karni ti baboy ngayon lutom. Inutang ko ay iti tersina ni Kumari Manora. Ay, oo na yan, inosensyo. Saan ka latak kuman nga imot utang? Nakababain kan kwa na. Sa nabale. Bayadak to adagos, apaman na maalak ti bayad tinatang ko. Naimbaglaang matangad dati laukan itinatang. Wan matkat di Ayabang marudan ni nanang iti salid na. Agigiddan tayo namangan. Ituloy mong tulangan ti aramidam inton madamdama. Naimbag amalam mo, Shane. Sigamat gayam, paritoryo. Anya ti masapul mo? Adda ka din ni pare Inosensyaw. Ada di taunag. Madamang agin ina na. Apay aya. Mabalin ka di ang makasaritak maray. Adda ngamin ti ginatang ko apag sasangwan mi kumay di balay. Di mo ibaga nga arak mananday ta, paritoryo. Di ka madanagan, Mari Shane. Siyak ti makaamo iti asawam. Kitaan nyo laang. Amang ano isunto man ti pagrugyan ti saan nyo apag kinaawatan, ha? Anya ti umay mo ibaga, paritoryo. Adda ginatang ko nga arak kan pulutan apag sasangwan tayo iti balay, pare Inosensyaw. Ay, pasensyakan paritoryo. Hanggang panagkunakit. Sa anak nga umay ita. Apay nga pare Inosensyaw. Adupay nga mintinaskan nga ramidak ijay garden minton bigat pare. Sana mabalin amahang ubarak. Uray basit laang ti inumam, pare. Pasensya ka talagan pare. Inton maminsan langan. Sigurado ka kade, pare. Wen, paritoryo. Sigurado akon. Sa anak pa'y amakisat ita. Nakasagana ka din, Shane. Bakit? Saan pa ay lakay? Ay, agawa ma. Anya turasan. Ngam saan ka pa nakarubuhat? Apay ka di ayang agdardaras ka, kat nasapa pa'y mo. Naskan ama sapat Ngamin, adu ti aramida ni Garden. Urayan nak nga rodi ita, tagpulusak. Agawa am nga road. Nusan, umuna akon.
apay nakabunbuntog ka amag na inosensyo. Umunakan, Shane, bakit? Sumaruno aktulatan. Anya? Ado ti tambay di tatiresina ni Marinora. Kunak tumit ngamin na masapat ang agrubwat. Ngam nakabumbuntog ka unay. Anya nga ita. Apay ngay apaw na na. Mabalin mat nga giddan ta amag na. Basta umunakan. Nagadukat nga amom. Man ano ayan wag giddan ta. Agsakit ka kadino makita dagiti tattao anang kuyog ta. No di mo kaya ti umuna, siya kung ti umuna. Sige, sumaruno kan tulangan. Ay, mabit lang urayan na. Umunakan nga gawid. Shane, bakit? Kat no alas 3 pay laang iti malam. Nasapa pay. Basta umunakan. Sumaruno aktulat ta. Anya? Diyak mawatan no apay ang masapol nga umuna nga gawid. Saan ka di mabalin nga kuyog talaangan? Umunakan, tagluto ka. Agluto nga ni ti pangrabyan tayo. Adamat ni nanang agluto ah. Ay, katulungan ma. Bakit ni nanang? Paglutuam kit de. Kat sigud mat nga aglutloto ni nanang ah. Awanan ti adu asao. Ala mo ti pagbalunan ta. Umunakan nga gawid. Nasapa kamot anagawid, Shane anak kao, ti asawam ngay. Nagbati pa'y jigardin nanang. Agpilit ngamin nga umuna nga gawid. Agluto ak kano iti kanin tayo. Kat adaak mo't nga agluto iti pangrabyan tayo. Isomot ti kunak nanang. Ngamjak man amo iti asawak. Ibain naksamot. Kanayon akasta. Kas iti agsapa. Imbis nga agkuyog kami amapan iti jigardin. Saan untay muna mo ten? Nasaya at matilin na nyo no adda kayo dito'y balay. Nasaya at no adda kami dito'y balay. Ngam no adda kami ni Jerwar, kasla di na kaya't ngagkuyog kami. Ibayin nak nga ti asawak nanang. Gapo siguro tanalukmaga. Lakay, Apay, Shane, bakit? kalay sada ni Nita inton umay asaba daw, saan ka day? Wen, apay aya? Mapantayo ah. Ay katwa na, mapantayo. Sige. Isaganak ti usaran tayo. Rugyak mo tan ti agplancha inton madamdama. Tapno nakasagana inton umay asaba daw. Nagsapa mo dun. Ay katun ah. Jak kaya ti agrush no kuan. Ala, sikat makam mo. Ibagamot lang kininanang, ta sumurot mait. Umuna akon iti ayan ni Nita, Shane, bakit? Urayin na kami biitan ah. Agpulas langan ni nanang. Agkuyog kamin kinitoryo. Sumaruno kayong tulat ta kininanang ito madamdama. Oh, pare! Adakon, pare Inosensyo! Nangag mo day ta bakit? Adan ni pari Toryo di tarwar. Kaya't nasa wine, ingkamin. Saan mo't siguro atakos no agkuyog tamapan? Nakasagana ka kadain, pare Inosensyo! Wan, pari Toryo! Umayan! Umuna kamin, Shane, bakit? Makiangkasak iti motor ni pari Toryo. Agkuyog kayon kininanang ito madamdama. Ureg tricycle kayo ngamin. Tapno saan kayo mabannog magmag na.
Kat ayabam ti asawam dito'y Adapay matbakan ti amabalin a pagtugawan da ni kumpari na atorkyaw. Ay nananang, itay pay apay payapaya. Ngam kaslawan makitkita na. Amangan mo't no saan nakalaang anakita anak ko. Ulito manin Kasano ko kat sa bali matikit kitaan na. Wunan niya. Nakatalikod damutan anak ka. Kunak tumat nga hindi kata kayo nanang. Iba inak ti asawa. San samutan nga ayayatan. Ay, di ka agpanunod iti negatibo, Shane. Adalang siguro ti daduma makagapaw. Makapaumat ti kastangar aramidan na. Si kakit dimot. Nagmayat pa iti kakatawaan da ni Turyo. Kasla mga asar da. Tangiwat mo. Nakababain. Ado ti tawa makangkangag iti bagbagam. Sana bale, tapod nomot nanang. O anya lakay, naragsakan iti inaramid mo kanyak iti kasaran? Di nakpagan ano ijay. Kaslasanak nga am mo iti kasjay nga inaramid mo. Bayam, ta bumawi akto, bakit? Awan gayam, gumatang iti motorsiklo intun bigat. Kayat ko, mapantado Anya? Wan, tapno ada pag-service ta amapan iti garden. Saan tanto na magmagna? Ay kat nasaya at Kamaw dyanan na. Sa anak matlaang mabannog magmag na. Awan gayam, ag-grocery kan to intun bigat. Naibusin ti pangkusina tayo. Ay lakay, aramidag day ta. Anya nga oras ta amapan Masapa ta tapno saan ta amarabyan. Dayta ka din ti motor ginatang mo? Wan, Shane, bakit? Kita man numayat mutlaang. Ay, magustok ti disenyo kun kolor na lakay. Nasayat nga rod no magustuhan, bakit? Kat, fully paid ka din dayta. Wan, fully paid day to yan. Awan ti pagdanagam. Kahit, nagatang mo ka di amin nga inlistam agatangam ditoy. Ay, nalpason. Mala, agang kasta nga rodan. Agrubatan, sakbay nga agtudaw. Lakay, apa nga sardang mo ti motor? Dumsag ka. Anya? Dumsag ka kunak. Naa? Ni, apay pagdisagan nak. Adayo pa'y mo ti balay tayo Basta dumsag ka. Ado ti tao di ta malabsan ta nga store. Anya kumano ado? Man ano kaya? Awanan ti adu asaw. Aramidem kit din no anya timbagak. Anya? Nay, Shane, si kamat ti lumabas dito store ka Sa dino tinagapwam. Ija ili, tata. Saan ka diyan nagpailimot lang ti asawa mitay? Ape asaan ka nakiangkas iti motor na? Kabarbaro jay motor na. Ay na tata, namom laeng. Inbati nakita dalan. Gaputa ado kanu ti tao iti igit ti kalsada. Anya? Iba inak ti asawak tata. Iti panagkunak mo't kat sana kalaad. Napudawak mo't, day talaang tanalok mo ga. Ay anyan. Ang amangan no. No anya, tata? Amangan mo't no ada sa bali a babae ti asawam. Ha? Ay, tsaka mo Nasaya at matilinangan mi, no adda kami iji balay. Igawan nakmat iti kanak. Sweet mat gayam ti asawam kan ka. Wan tata, naanos no adda kami iji balay.
may salang ti may bagakan ka, Shane. Paliwam ti asawam. Ang mga nuad damit na unag ama kagapaw, no apay akasta ti trato na kan ka. No apay nga ibain na ka iti kaadwan ti tao. Masaya ta si Mang Patkan, Shane, bakit? Agtugaw ka, ta itimplahan ka iti kapem. Naragsak ka kadi, anarabyanak, ha? Si Kamat, bakit? Pakawanan na ka din. Agpudno ka man kanya. Ada kadi sa baling nga ay ayatam, iso nga ibain na tunggal rumwarta. Ay, si Kakit, di mo't bakit? Si Kalang mati babae ti biyag ko. Awanan ti sa bali pahay. Si Kalang. Ulbot! Nay ko? Apay nga agkabil ka nga ay. Dahita ti ganabam! Ha? Kalpasan ti panangibatim kanya ki Jay Dalan. Ada pa'y laang turad mo amang ibaga, asyak laang ti babae, ti biyag mo. Ala ka din. Pakawanan na kun. Tumakdar ka dita. Kat aglisi ka iti dalan ko. Takayat kon ka ginana. Nay, inruar mo mat dagiti ulas kan daddo magamit ka, Shane, bakit? Adda ka di parikaw. Manipod ita. Saan ka na maturog dito'y seledta? Ay, saan mo't ang mabalinti kasta, bakit? Awanan ti ado asao. Alam da kita gamit mo, tamaturog kay di bodega. Ay, di na kumamat ang awan na kasta. Ay, saan kang ang angawan? Seryoso ak iti ibagbagak. Maturog kay di bodega. Nagangot iti bodega. Ay awan bibiyang ko. Di ka kayat akakwarto. Ibain na. Itirabi kay Dana. Ha? Insulto kanyak day tangar aramidam. Anya ti aramidan ni Inocencio ija bodega. Shane, anak kao. Ijayan ti kwarto na manipod itananang. Anya, sapay saan anadaldalusan ti bodega. Parikot na matanday ta Ada ka di saan nyo anag kinawatan? Ay, nabanbanogak anagnag na, nanang. Kasanumot ngamin, saan mi pa'y analabsan ti munisipyo? Pinagdisaag nakit din? Apay ko mga aramidon ti asawam ti kastakan ka, anak kao. Ado lang ti tao itiigit ti kalsada, kas giant ti naramid na. Anya. Day tatipod no nanang, ibay nak talaga ti asawa. Amangan mo't no adda ti daddo maamakagapaw, anak ko. Awan ti amok ang nagapaan mi. Tapno aramidon na ti kasjay kanyak, nanang. Nalawag kit di nga ibay nak Isa manipod ita, ijay bodega ti pagturugan na. Uno saan? Agsina kami langan. Saan Di kay agsina. Kan ijay salas langan, di pagturugan na. Saan nga ijay bodega? Ha? Agburburak ti darak tunggal makitkitak ti panagropro pa na. Apay ngamin nga ibain mo ni Shane. Kuwang amin nanang. Gapo ka dita na lukmag. Uwan nanang. Nagsisiksing amin ti asawa dagiti kumparik. Iso mabainak. Ngamin, bilbilan ni bakit ka. Anya? Nakamiris ako nanang. Manipod ita. Saan ko nga ibain ni Shane? Saanin nanang? Di makunak. Urekas jay ti asawam, tanasaya ti ugali na. Day tatikas kanan. Sige nanang. Day nakasarita ti asawa. Agkidawak iti pamakawan. Pakawanan na kumabakit. Sorry, ano nasayer ko tiriknam? Pampanunutek, nga ore agsina talaangan, no kasta nga ibaynak. Ha? Tanarigat mat, no siyak, di makadadaol iti kinataom.
Iso nga agsina talaangan. Sorry ka din bakit? Sorry. Kababain akon kadagiti kakaaruba. Ta ibagbagada nga ibainak nga asawam. Apay, inosensyo? Asino kalauna yan aya? Naimbag kumamot no artista ti panagropropam? Bakit? Insulto nga minti kasta. Ibainak nga asawam? Na ibainak at addapay nga ibain ka. Ngamin, naadaanak iti asawa nga agin tataar. Amang ibain iti asawa na. Ha? Agsinatan! Ay, sana bakit? Saan ko ma? Saan tang agsina? Nasaysaya at lata nga iti uneg man wenno iti ruwar ti pagtangan ket nasaya at lata ti linnangen ti agasawa. Liklikan ti pakasairan ti tunggal maysa tapno agtultuloy lata ti talinaay ken ragsak ti pamilya. Ala, pagispikuan daytoy dagiti kas kini inosensyo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti maysa manen aparang ditoy drama tayo. Pag-ispikuan! Pag-ispikuan! Naimbag manen nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan tayo ita ket naawat tayo manipod iti messenger. Manipod daytoy kinipagayam nga Elsa amay samang tartarabay iti YouTube channel tayo. May papanday to iti boyfriend na agwapo. Alangarod, intay warwaren dagiti paspasamak iti pakasaritaan ni Elsa. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Oh, adamanin isagot mo kanyak, Manager Leo. Wan, Elsa. Para ita a Valentine's Day. Para ken ka talaga dayta. Sige, lukatam. Saanan? Iji balay ton alukatak. Agyaman na ka, Manager Leo. Awanan yaman na, Elsa. Manager Leo. Oray sagutan nak iti agkakangina. Ngam talaga nga awan panagayat ko ken ka. Amumat nga da boyfriend ko. Wen, amok. Saan ka pilitin nga gayat kanya, Elsa? Umdasan aragsak ko no awaten dagiti sagsagot ko ken ka. O sige, basta di mo namnamaan nga agayataken ka ha. Ngamin, adan boyfriend ko, sir. Adtoy, para kan ka, Jenny. Kukwamon. Wow! Nagpintasan na shoulder bag? Maris na labaga? Kukwamon day ta. Ay, pag-iso. Valentine's Day ta. Maris na labaga. Agyaman nak auntie ha. Kunak na jakon makabag iti ka pintas. Thank you talaga, auntie. Ay, awan anyaman na, Jenny. Ginatang mo ka di dahito a shoulder bag, auntie? Saan? Insagot kanyak ti manager mi iti opisina. Sige lang, auntie. Ibagam nga regalo pa iti ado. Tasyak tulat ta ti mga ramat. Anya? Wan, auntie. Auntie, anya mo ti regalo kan ka di boyfriend mo ngay? Nangro na pa'y nga ro, ta Valentine's Day ita. Ay na, saan mo na damagan pa'y? Ala, aramatam latta day taabag. Kukwamon, Jenny.
Elsa, itay kapay di tasangot ti sarmeng. Panay ti papintas mo. Siyempre, ananang. Agdate kami ita ni gwapo. Ay, na yan. Awagan man itinagan na. Sana gwapaw. Gwapo mo't nga na talaga ti boyfriend ko. Wan, ngam nagalas sa denggan. No gwapo ti yawag mo kan kwa na. Ha? Kunamlan iso ti kataran. Ay, basta. Awan bibiyang yun iti dahi tananang. Kan maysa. Ape adi mo yam amo kada kami kanitatang mau. Dumtang to dahi ta Iso ka di ti agit itad kadagiti isang sangpet mo a regalo. Ani Jenny akana kam ti mga aramat. Saan nanang? Ni Manager Leo ti agit itad iti regalo. Nagsaya atin day ta Manager yo ta agitad kan ka iti regalo. Masurunak nga rod kan pa na no daduma. Saan mo't agwapo? Ngam agaram kit din kanyak. Anya? Mala, tagrubata ko nanang. Diya kaya ti mala daw iti date pi ka ni gwapo a boyfriend ko. Franz, Kailiw ka, Elsa. Tunggal oras a kailiw ka. oray siya. Kanayon ka akailiw. Naimbaglangan tada oras ta iti tunggal maysa niya. Kat makapag-date ta. Won, Franz. I love you, Elsa. I love you too, Franz. Awan man la ti regalo na mo't kanya. Awan mo't maoray ko ayawat na. Oh, apay ano pa ulimak ka? Awan. Ala, may kan. Tamapan-tamang restaurant. Mabisina kon. Wan, Franz. O sige, mapanta nga rodan. Ay na, nabsuga ka. Naimas din makan dito yung restaurant Talaga ano imas? Di talaong, medyo nangina. Ngam na imas ti makan dito eh. Adto iti share ko. Ha? Bayadam takinan mo. Tabayadak matikinan ko. KKB? Una, kanya-kanyang bayad. Kasta ka na yung aramitan na. Kuripot talaga. Amom, Elsa, agpada tanga da trabaho na. Ngarod, aggudwata iti gastos. Okay. Nanang, ni Franz, boyfriend ko. Kumusta, Nana? Ay, nasaya at matbarok. Putno, matagwapo ka. Wana, Nana. Talaga gwapo ak. Ipampanakilnak ni Elsa nga anak yo. Swerte na gaputa talaga agwapo ak. Kasta ka day. Sige, agpakada ako, Nana. Total, naitulod ko ni Elsa. Sige barok. Ala, Intan Franz, itulod kan iti ayan ti motor mo. Sige, Nana. Agpatuloy akon. Sige, barok. Elsa. Tangay na itulod kan dito balayo. Ikan nakarot iti paggasolina. Anya? Intulod ka dito'y balayo. Iso-aso ka tam ti gasolina ang naaramat. Anya? Anyamot ka ni Franz. Gapo ngagpaiso. Ngam kuripot mat. Uy, makapaawan ganas. At naitad ko kan ka. At toyo. Ha? Anya tilinaon day taabag, Sir Leo? Naggapo dayo tayo ti balikbayan box ngayon pawit ti anak ko nga day abroad. Toothpaste, bath soap, bangbanglo, kenda dumapay. Itad ko kan ka.
Adda manin itit na. Ngam ni Franz, pulos nga awan insagot na kanya. Elsa. Awisan ka mangal daw intun madamdama. Ilibre ka. Ha? Ilibre nak, Sir Leo? Wen. Ngam amangan no adda ako nga. Awan. Amo matabalo ak. O sige, patgan ka, sir. Sige lang, mangan kalata, Elsa. Imbag pa ni Manager Leo, tamunak nga ilibre. Managisagot pa ngam ti boyfriend ko. Pirmi ako ripot. Anya ti pampanunutem, Elsa. Ang awan, sir? Kumusta kayo ni ti boyfriend mo? Ay, imot yung boyfriend ko, sir. Pulos nga awan regalo nga itad na kanya. 3 years, min. Ngam pulos adyak nakaawat kan kwa na iti regalo. Birthday, Christmas, wano Valentine's Day. Awan apulos na awat ko. Amangan mat no agtip-tipid. Kan amom ka di, sir. Uray mangan kami iti restaurant. KKB kami. Kanya-kanyang bayad. Anya? Kuripot ti boyfriend ko, sir. Adeng, gumatak man itila akong amangga. Wen, sir? Mangantay ti mangga? Kas kalagi, now. Mano, sir? May salaeng. Sika nga, Elsa. Gumatang ka matiti kanem? Kay Bita, Ha? At titibayad ko, ading. Mabit lang, sir. Tabariyak ti kwartam. Ayun na. Naimas ti balot, Naimasa talaga. Ngam, agpatinggala iti may sa ang balot ti makan ko. Siyak, muray dua. Okay lang. Naimas. Siya akong tinang bayad. Thank you. Itala ang iso tinang bayad iti kinan ni. Kaya't ko ti sukada, Magusto ka talaga ti balot. Itulod ka naging gaji balayo. Intan ije nang iparking ak iti motor ko. Saanen, Franz? Agjipaklatan. Itulod kan. Tapno sigurado nga agawid ka. Saanen ko nakwet? Di ka nagpilit? Ngamin, makasangputak iti balay mi. Nga oray di nakyangkas dita motor mo. Wen gayam. Jay bayad tikinan mo abalot itay. Yagmod. Anya? Bugtuye. Apay Elsa, naliday ka simbang paut. Hindi gwapo ang boyfriend ko. Sobra di kinakuripot na. Apay, Di kinan ko abinayadan na. Siningir na. Imot talaga nanang. Di nakpay mailibre nga oray may salaw nga kendi. naa. Ay oo na yan. No jakla ay ayatan, talaga nga in break kon. Day di amam, anak ko. Saan anaimot? Sipod nagaram kanyak, nga aging ga idi nagkalaysa kami, nga aging ga abimakot, kan limbakay kami. Kat talaga ama nagisakot. Nga oray basitla ang abanag. Nanang, Saan anaimot kanyak day di tatangyaw? Nasaya at ti ugali na. Isuasapay ko takas tamat ti lalaki apakiasawaam, anak ko.
Elsa, updated ko kan ka. At tuyo, Regalo manen, sir? Pulseras? wen, ginatang ko na ita idinapana kay Jim Hall. Magustuha ka para kan ka. Uy, nagpintasan a pulseras, sir? At tuyo, isuot mon. Awan sa bali akay papananday ta, Elsa. Tanda ti panagpagayam ta. Sir? Amo ka dinak maayat. Kanadan boyfriend mo. Ang mabalin mo't siguro ngagpagayam talatan. Sir? Wen, Elsa. Nasayat ka tao. Nadalos ti trabahom dito opisina. Isu akayat ka apagayam. Oh, adto yan ti share ko itikin nanta. Sobra pa dayta. Sige. Saan mo asubrahan Di eksakto la titid mo. 600 tikinanta. Iso a 300 lang titid mo. Anya? 500 tinted mo, iso a suklian ka iti 200. Sa ano? Kikibita nga rod, iso a patas laeng. Uy na, talaga sa bali ti utak da ito yung tao. Kuripot a talaga. Ala, pumuna ka na rumar. Tay nakpayagbayad. Sige. Urayan nak ejay ayan ti motor ko. Tay tulod ka nga gawid. Sakbay nga itulod ka. Kaya't ko pa nga ibagada ito Elsa. Ti anya? Agkalaysata ko man. Ha? Wen, agkalaysatan. Sigurado ka nga kalaysatan? Wen, sigurado awan matilap pa diti pa nagkalaysata Kwa, panunutag pa yan imbag. Nadamat tan urnong mo ako nam. Kanadamat tan urnong ko. Diagudwata iti gastos. Okay. Agkalaysatan, Elsa. Oops. Agyaman iti panangitulod mo kanyak, Franz. Awanan nyaman na. Muntuyan ti sukat ti gasolina. Ha? Ikanak iti nga gasot. Kasukat ti gasolina iti panangitulod ko ken ka. Sir, katawanak mo tan. Makakatawa akla ka po iti boyfriend mo. Pudno ako ripot. Itulod na ka nga magsinger para iti sukat ti gasolina. Ay, Anyan ti kasta klase ti boyfriend. At dagayam kasta lalaki. sir. Unay kat akin nakuripot nan. Sakot, kayat nan nga kalaysa kami, sir. Balakadan ka asaan ka makikalay sa kenkwana. Ang mga nagparikot kan tulaeng. Sir. Agpanunot ka pa'y anaimbag, Elsa. Ay na Elsa, no makikalaysa ka iti boyfriend mo ako ripot. Sigurado adi kay ag kinaawatan. Nanang, amang ano KKB kayo iti kusina. Wano, kanya-kanya kayo iti kaldero. Nanang. Ay, diyak kayat anak ko, i-break mo on. Nanang, ay ayatak mat ngamin ni Franz. Mala, makaamu ka. Ngam ipasigurado kan ka, Elsa. Ngayon to nagasawa kayon taon. Sigurado kanya-kanya kayon to iti kaldero. Nanang,
Ay, saan kanto ang naragsak? Ngam amang ano agbaliw ton into nagasawa kami, nanang. Panunutam an naimbag Elsa. Tano siya? Talaga adyak kayat. Mas kayat ko pa tay lakay ang manager abalaw apaki asawaam. Anya? Imbag dayjay ta sana na imot. Ngam ti boyfriend mo ngay. Guwapo no guwapaw. Ngam ultimo kinnan mo abalot, singiron na. Anya ti masapol mo, Manong. Apay nga adda ka. Humay kusukunan ni Elsa. Papanan nyo, Manong. Ang date kayo? Wana, Anya ang klase ka, boyfriend, Manong. Kuripot ka. Pulos nga awan in librim ka ni Auntie Elsa. Sobra ti kinakuripot mo. ha? Gwapo ka lang amin kat. Iso ana in love kun ka ni Auntie Elsa. Ngam siya? Ay, uray pa'y gwapo ka. No sobra mo ti kinaimot mo. Di ka pagan ano. Ala, inkan Manong. Tasaan na kan akayat ni Auntie Elsa. Imbagami asaan apa ikalay sa kan ka. Kastatin ako na ni Jenny akana ka Melsa. Ngam amom ka di, no apay anay imotak. Gaputagur ornungak. Para iti masakbayan ti agbalin na pamilyata. Sana ka pa ikalay sa kan ka, Franz. Ngamin, jak kaya ti ugalim. Sobra ti kinakuripot mo. Tasyak, sa anak akasta. Sa anak anaimot ka dagit ipatpatag ko iti biyag. Elsa, Sipod na gayan ayat ta? Awan pa'y nasiputa ka pa nangilibrem kanyak. Nga uray may sala aken di. No anya tigatangan ta akanan ta? Nga uray binayada mon? Singiran na pa'y laang. Nga uray worth of 20 pesos laang. agtip-tipidak nga road. Ay talaga kit di akas ta ti ugalim. Ay, makapa-turn off ka, Franz. Sa anak anaragsakan ka. Kwa, Elsa. Kasano no agasawa tanton? Di, kikibita iti kusina. Kanya-kanya ta iti kaldero. Kikibita iti sidaan. Iti amin amakan. Kanya-kanya. Sana ka style sa. Siyempre, no agasawatan, pagtipunan tan ti kwartata. Naupay akon, Franz. Ngamin, talaga anak kaamiris akon. Adyak kayat tikaskan ka apakyasawaan. Sobra ako ripot. Sana nasaya at tinalabas a kinakuripot. May mayat matlaang ano adda paggastusan, pagtinulungan. Agpaay da ito'y apagispikuan, dagiti agnobyo kan agnobya. Iti kasta, agtultuloy ti kinaragsak, ti ayan ayat da. Ala papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti may samanan na parang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. In Your Nose para iti script ni June Rebutazo. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama kat naisangrat para iti Jonar Rebutazo YouTube channel. Agyaman kami iting kay panagtingeg, padaanan dagiti sumarunupay aparang.